Чуваш республикин экономика даланамында да пурлық учынымызен министерстве икшерун билик тивеже бурнышлать. Чуваш ене комплекс ладаландармалы жинжен калаган программа, регион адаланамын стратегии, патшалық канашне яны шируда да ыттыде. Нумай документа малагларза тұржаще кудызымра ишлегензем. Хотлық. Республикара бурнаган кашны чин чакна туйдыр дезе тұржат пырда. Тере Дмитрий Краснов министр, Чуваш республикин пушлакебе Олег Николаев па Тельбулзан. Экономика адаланавында да пурлық учынымызен министерствин хэнде адалану стратегии бур. Пілдір унда твады уйрымба алыги проект кіртне. Хали унда да выдыр бір проект хушны. Взем ытларах власть тудымне шенде себе пурлықпа шер хушынымызене адаландара себе туризма вылада себе жегінні. Юлашке бұғытра пижек тада выдам услам адаланма бұшларе. Пілдіргенжен бұтыр процент ытларах та взем қал. Шаун беге хызем жене шлегензем ишланзақ параще. Чуваш республики ике технопарк тума аукша деньги дебишне. Кыжал тада куенбех твады заявка дадыратны. Республика адаланы межін нумай үш пущергелене. Федерация укшине явыштарны. Чуваш республикин бушлык Олег Николаев шагынбал планзалар мала марине мала тада ишлемелене балартыры. Шалды туризма адаландырасы биде ичне дырза тұршмалыне каларивал. Шанамай кіргуне регионда анла тур форум ергелемесенже.